Elektrovojvodina će isključivati potrošače u Novom Sadu, Veterniku, Futogu, Sremskim Karlovcima i Beočinu, Novi Sad, od 9 do 11 sati, Veljka Petrovića 10, Ekonomski fakultet, Dečiji vrtić, Jiričekova 7, 7a, 7b, 7c, 11, 19, 21, Veljka Petrovića 1, 3, 5, 7, 12, 14, Drage Spasić 13, Vladislava Kaćanskog 2, 6, 8, 32, od 8:30 do 9:30, Živojina Ćuluma 1 do 41, 2 do 6, Miloša Pocerića, Đorđa Kratovca, Laze Dunđerskog, Nikole Tanurđića, Marije Kiri, Dom zdravlja u ulici Živojina Ćuluma, od 12:30 do 14:30, Luka Novi Sad, naselje Šangaj, Veternik, od 8:30 do 12:30, deo ulica Kralja Petra I, između ulica Vojvode Bojovića i Fruškogorske, Vojvode Mišića 2, Fruškogorska 1 do 29, 2 do 42, Futog, od 8 do 14 sati, deo ulica Moše Pijade, Omladinske, Sime Šolaje, Fruškogorske i Jovana Popovića, Sremski Karlovci, od 8:15 do 14 sati, Doka 2, deo ulica Bukovačka i Nova, od 10:30 do 11:30, Karlovačkih đaka 88 do 132, Vojvode, Šupljica 2 do 4, 5, BB, Dositeja Obradovića 49 do 51, Beočin, od 12 do 13:30, telefonija Beočin.